Nakosameri kwano mwanjimurira ni gogendete gutwara morogobo muya hanne kerwa garandete gutwara weekend ya engia litukuniri ya Jumamosi citariki 19 mutinyu kabiro mu mwaka 2022 emesa mangana maya Ensa Eyemo yabona morogoba kwirali bageria bene gukwariane nditobe naye goikomweri nyorana nabokanda gutubwatia sensemeri ya Facebook tonyora Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News wega nabogoto tweet @Ndizi TV News. Koigo kerengere kiao niko tukergere tikireta kira enza gwetera ase namba yara screen yigura igo kaba monanji goikomeryo nango kwarianeria alina kwarianeria ke gisabwaka kete kaboni kuru irianyi moja posongwamo na sugusugo kaba monanji tithariane Brighton Makoli. Asoko jakira ni gobono Amayia Eyemo kuruchinsemo chia mangase county ya Nyamira yanyarige kuburia gusanyarike gusabobo tukigokorwa anenekero Amayia yabo yanyarike gusira gwetira asimbasukano yebara Amayia iyo ni gobono yesokiri na goteabuna nigo Amayia yabo gusabairi babanyade bagusira kolengana nigo bagusira kubatkano basukano para anene ekero bagusira gusumbasukano yo ko basense meri Eyemo yebara iyo kolende ni gobono bataramanya ekero bandate kwiburia mabuli ngiye kwirire mibasukano gukorekana se Amayia iyo sebano babulie serikali kubeka gusiko korobotuki iri kwenda kingiye kwirira Amayia yabo gusira gwetera se enjera yo mibasukano yebara. As Utubara brother, Gerald Aperi is the brother in this family that is standing before you here. There has been, we've been having the same burials in this field that we are standing here. That is my brother who was involved in an accident in the year 2020, 29th December of 2020. In a road accident that is Kisi Nyamira route at the place we call Getare. There were two with the one that we buried today, but the one we buried today escaped the death until also he was involved in the same accident on 4th of this month. Yeah, actually that's what I can talk as at now. I can't talk or but others can also speak out. My brother was in town on 4th he left where they were sitting for lunch at around 8 in the evening. On the way coming home, he was involved in an accident along Kisii Nyamira Highway near Getare Market. And the question comes, the same place where my younger brother got an accident, where to some extent also he had a question because the cars which were involved last time, they were not well identified, and when we tried to do some other investigation, we got that the cars were more than two, the way we were told from the people who took our brothers from the incident. We have been having a challenge of accidents with our brothers, and we suspect there's somebody behind it because like Charles who died the other day was involved in an accident which is in question. Omabunge okabengura kuru ase county ya West Pokot Samuel Muroto ni gobona nyariga kuboria serikali gutinge bolendi asenseme iyo nene ekerobo saga ni bogenda tekwenekiwa asenseme iyo nandi boy goniga mu mukiri mu gwasiri bolendi boy me Dr. Fred Matiang'i asibona dabirena gesaku kiaba Pokot rigakera abasaga ni koleni n'abasagani bare asenseme iyo bono mabungo yo ni gaboria serikali gwetera ewisara yo bolendi boy me gotinge bolendi na kobeke mirobili ya bene likwena kebuna enseme ingolendi wero nyirubuna Sagani niko bogendete asenseme iyo eyirite no na abana gwetani abarokiwa gwetani 15 konyora chingoma ekero abasagani banyara bagusagana egali babwati yeskuru hamo na borokia abanyarete gusagwana litukeri boniga niko bona abarayikuru asenseme iyo banyara bakubori serikali gotinyo bolendi anekera aborokiwa banyarete kweria ni ujokra matemu manne yo mwakoyo. Si wa Pokot ni wale walifu. Sasa hata wanashirikiana. Hebu nimesikia kuna basi jana ilipikwa ya toto na tunasema pole hata kwa hiyo watoto. Kule Aror. Hebu angalia distance ya Aror na pale chini. Lazima tuangalie ukweli ni nini. Hao watu
ingekuwa hapa tot, sisi sangine tugefikiria mara moja na kusema ni namna hiyo, lakini hebu angalia kule Aror mpaka hapa chini, lazima kuna ushirikiano wa wachambazi hapa katikati. Omubunge ogatundu Moses Kuria litukolia ronekira na sama sabasense Eyemo yatika kulende niganyariga komocha banasiasa bande hanene bali bekiama gia uda kirate abuna niga bachigete gochororo kulende nigo banga gocha sense Eyemo. Moses Kuria nigate abuna ogo anigo itadi tiarenga omukutano w'esiasa kulende nigo yarenga masabonyero na Moses Kuria niga basinya gitari ya sense Eyemo ya Dubai kubotekana na okurwara asegeka kulende niga twara masabayo asama amochiri bali batekera na sama masabayo kero bakagera na musangano ini golenge oyo ogesiasa. I want to recognize this man. He's a friend indeed. Wakati nilitana hii mkutano nikapigia mheshimiwa Kabando wa Kabando. Nikamwambia I want you to be a joint MC. Wakiwa na mheshimiwa Ndende Nyoro. Lakini kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wanafikiria hii mkutano wa siasa, watu wote wa UDA wakafanya mkutano wakaambiwa wasikuje. It is only the Legal Affairs Secretary of UDA, my good friend Wakili Edward Muleu, who was chosen. Kama utafukuzwa UDA, niko na tikiti yako ya katano. Lakini I want you to go and tell my good friends for UDA, ambao walifanya nifutwe kamati zote za bunge kwa sababu zao, ambao wamefanya nisumbuliwe na hii serikali kwa sababu yao. Uambie hii haikuwa mkutano ya siasa, ilikuwa mkutano ya maombi, na shetani ambao wamewaingia wakasusia mkutano yangu, waambie shetani, salimia watu Wakili Muleu. Yakarabo sagani baendete kwenda kiwasi chinse mochiri chekiri ufare ni gobona barai abana babwatani besokire na guchaka koreri omorembase ji county ya si county ya Laikipia West Pokot Turkana hamo na Erigo Marakweti barai abuni gobona besokire na guchaka koreri omorembe nekerba ote abuna omorembe no takira sense ya Kenya karo twendete kwere nuche sobo chori bonne bu mwako yegani gobate buna igenti kitangani kitakire kwenda kiwasi sense yetu ya Kenya na omorembe. Leo tumekuja sehemu hii tukijua kwamba bado tunapangilia kwenda kaunti ya Isiolo na kaunti ya Samburu kuendesha ama kuhubiri maneno ya amani. Sisi tunajua hii ni mwaka ya uchaguzi na sana sana kila wakati uchaguzi unapokuja hii kaunti yetu ya Laikipia huwa inakabiliwa na mambo mingi ambayo inahusu amani. Tunaona wale majamii wanaishi katika Laikipia wanaanza kusozana kwa sababu ya ile mvurutano ya malisho na maji, especially wakati wa kiangazi. Lakini hii mwaka iko tofauti kidogo kwa sababu pia kuna ile mlumbano ya siasa. Na tunajua wanasiasa sengine wanakuwa na ile excitement, wanajisahau, wanaanza kuongea maneno ambayo inaweza changia ukosefu wa amani. Kwa hivyo sisi tunataka kusihi wananchi, wanasiasa haswa wote ambao wako katika ile area ya Laikipia, Samburu na Isiolo na Baringo pia, ambao wanatafuta nyadhifa mbalimbali za uongozi, wachunge sana kuleta maneno ambayo inaweza changia ukosefu wa amani. Serikali ya Saudi Arabia ni gobono ya ruriji Quran chiribu emeronge tato gocha asense yetu ya Kenya irigosira umuroberio w'Isilamu ase institution gosaje skuru au gago kwana ekero arigania chikorani echo omunyakirabo osuburim Hassan Nado ni gobona atogiri umuroberio yo asatogiri enze ya South Sudan asokoro chikorani echo gocha asense yetu ya Kenya ni kateuna echini jigosira umuroberio w'Isilamu asense yetu ya Kenya boigo chikorani echo ni gochiri kire semenwa tato goikabono gosejia korerwo bonchoria gose translation goikase chirua au. I think there is nothing better really like receiving the copies of the Quran for a Muslim, because this is our life, this is our guidance, and this is our future. For to us to receive that donation, we are very, very grateful and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to preserve the country that has given us this donation, the people who have contributed to this, and the embassy for seeing sense in actually getting the Qur'ans to be distributed to the Kenyan people.
Oko kurura abana bakeni kugendete kwena kiwime yensi yetu ya Kenya sebono musajo yo mabekirwe byara umusajo bw'imyaka 20 anyarega kubeku byara se county ya Embu kubatikana niga mukurure to mwana omoke kero mwana yakiete goikase kinyonzi kerajete kuingerwa sensemeyo kwena kia egekorwe kyo mu police commander Julius Kayembe kurwa sensemeyo ni gobona tebiruna korengana roboti ronye gitari ni gobona mwana yanyarete ka kururwa no musajo uyu musajo ni gobona atangirwe goikobotu kibanyare boko korekana iliachi kuirwa kigambiro boigo como county police commando yo nigasabira wa Kenya kumanya abantu bali bamenyete na barabugose kumanya ya mate eliange ere ange na mwanya bantu. Kwa hivyo alipoenda pale kwa ule kinyozi vile tunavyoelezwa ni kuwa yeye aliitwa na ule kijana pale ndani na ule kijana akaweza kupandisha sauti ya redio ambayo ilikuwa ndani ya hicho lilo jengo la kinyozi au hiyo room ya kinyozi. Na kisha kwa sababu huyo kijana anakaa pale kwa hiyo kinyozi nyumba ambayo iko nyuma ya kinyozi, aliweza kumshika huyo msichana akamfungia kwa nyumba na kuweza kumtendea kile kitendo kutokana na uchunguzi wa daktari amethibitisha. Yangu ni kutoa mwito kwa wananchi kwa kijumla na kwa wakati huu wananchi wa upande wa Embu. Tuko nao vijana wengi wa kutoka sehemu zingine zote za nchi, vijana ambao pengine wanakuja huku wakikuja kutafuta kazi za kufanya, na wengine wao hatuwezi kujua zile rekodi zao mahali watuko kako. Kwa hivyo ni vyema wakati watu wanaandika watoto kama hao au vijana kama hao waweze kuwachunguza na kujua, kwa sababu wengine wako na historia za kiuhalifu. Akaribia maganda kwirubire guchaso bachorio boke hiri guchikwena kyambara bachikwirukye bendere ye kyama au nigobono kyama kye gusabara ibe kyama kye udabanyare bakwenekeria bali bakoliye birogo au weterase kyama kibuno bachorio boke kyama kyo ubujo korekana asinjira yo bwasyo no bwene nigobono bali bakoliye birogo byanyare bagotebwa buna mbanyara bagotwara ubwoba korengana ni kyama kyabe kiremeroberio yo kwena kebuna bali bachikwirukye bendere yo nigo bakwe ni bakwe ticket korengana no bwene. As the new laws which were passed the other day stipulates. More so, we have assured them that the nomination will be free and fair, and we are going to do everything to replicate what the IBC does. We'll have so many people who have not been registered. However, the party has taken that role that more members will be recruited, more members will be registered, and they've given us a USSD code that will be used by members to resign from parties. Kratos kabosioni gobano mugavana bwe county ya Mombasa Hassan alichohanya lega ko baboli aba Kenya mbama sikomwa kumwakirekura umukonyi b'umurayi bwense Dr. William Ruto satabiruna Ruto nigadira aba Kenya chira cyubolimo atarayikirania gesaswa obisi bino umukonyi b'umurayi bwense nigatebiruna likerio tigaba Kenya banyare bakumwakire kogogose bakomachora umurayi bwe kyama kya ODM kyama kya ODM Raila Odinga iri uchikwena kibinero kwira libaga dio burayi bwense na kwena kibina gwera ngole tarama gendero aliatakira sensito ya Kenya. Na mimi nataka msioga watu wa Wilbaro wakiongozwa na Mr. Promise wakikuja hapa muwaulize mulikuwa wapi. You cannot come 10 years after you've been in office to fool us by giving us wheelbarrows. We will not accept, my friend. Sivyo? Tutakataa. Tufanya nini? Tutakataa. Hawajasikia tutafanya nini? Tutakataa. Na yoyote mwenye roho safi na wapwani, mwenye mapenzi na wapwani, hii ndio njia ya kufata. Msisikize fitina. Msisikize nini? Fitina. Tuendelee safari ambayo tumeianza miaka ya zamani. Tuhakikishe safari hii kura zikihesabiwa asubuhi mpaka jioni ni Raila Amolo Odinga. Asichiga kikicho murai wiki ya magi ODM yokeretaro ya Justin Semo Chakosti na se county ya Kilifi nikobona agendere guya kiriko kuna wateabuna nere bie koisaini gukora ensi ito ya Kenya anekera tebuna ensi ya Kenya netakire kobori gwa se minyororo ya bali bakurumire niko Raila teabuna ere tari project ositari tarasoki unonde bwensi kuchikurie keruge kyo kurende nigesokiri iri guchikokonya aba Kenya kubarusi kurwa se mechando endete gusongerera aba Kenya. Unaona hiyo? Sasa hiyo jamaa anakuja hapa anatoa sema ati baba anatema uongo. Na yeye mwenyewe anakuja na ahadi mingi. Yeye sasa jina yake mwingine anaitwa Mr. Ahadi. Bwana Ahadi.
wana ahadi. Mbeleni huko 2013 waliambia ati kila mtoto katika shule atakuwa na laptop. Sasa sema namna hiyo. Ndani ya miezi 6 kila mtoto katika shule atakuwa na laptop. Sawa? Sasa huyo mtoto ambaye alianza 2013 kama mpatie laptop, sasa anamaliza secondary. Akimaliza sasa anampatia wheelbarrow. Na yeye alikuwa ni digitali. Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo amesahau hiyo. Amesahau. Hiyo amesahau. Alisema ati kila county itakuwa na stadium ile ya kisasa kabisa. Hapa Kilifi mmepata hiyo stadium. Yeye ni kama yule mnyama. Yeye ni kama yule mnyama. Tendawili. Tendawili. Kusikia hasikii ile kwa kigongo. Yeye ni nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Umesahau. Umeshindwa. Nipate mimi mji basi. Nichukue bamba. Hoi goma konyi bumurai bwense Dr. William Ruto na agenda ni kampeni ya siku ya kireko kwa sensema gose county ya Embu asibagenda namo na balibara so mabwa Kenya kwanza bakura wano murai bwikia makia NC Musari Mudavadi ama wano murai bwikia magia Ford Kenya Moses kutangura baro ba mochiri Raila sokote abuna Raila Taizaini gosita kiri kwa guri bagali okugambense ya Kenya. William niganyare kaote abuna nero isaine kuchikwira libagali ya gatano ko murai bwense o gatano asalire chira nere kuchikusira kusekwimu kemerobelyo yense ito ya Kenya. Tafadhali mimi na waomba watu wa Embu tusijaribu kucheza karata ya pata potea na maisha yetu kwa kuchagua mtu ambaye hana mpango, hana sera, hana track record ya kufanya kazi yoyote. Ile mtu ya kitendawili tunamjua. Ama atumjui? Si tunamjua? Unajua kuna watu wanajaribu kutusukumia mtu ya kitendawili ati wanasukuma yeye nyuma ya Uhuru Kenyatta. Mimi nauliza nyinyi, si Uhuru Kenyatta tunamjua? Tunaweza kuconfuse Uhuru Kenyatta na kitendawili? Si tunajua kitendawili? Ama hata kitendawili akisimama nyuma ya Uhuru Kenyatta, tutaconfuse Uhuru Kenyatta na mtu ya kitendawili? Si tunajua mtu ya kitendawili? Si ni ule wa kutupa mawe? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa tibi mtialala na ria? Si ni yule hana track record yoyote? Amorobiro CPC ni gocha hiriko roke abuna kera omorokia na atakere gutwara uso morokia na atakere gutwara kyaukia usukorokia kyaukia hono mwana oyomo buna Mildred Momanyi agotwera ni gacha kire kworokia kyaukia ase akoros chinyomba gwitira chichuma gosekoro gutumia SK karacha kire kworokia omorobiro ya CPC nyuruna gwitira uburwire bwa COVID-19 karubwa achite mwana oni akwera buna nigo aireteri bagari abana gocha korosia bintebyo likare gutwara esau embe Mildred Momanyi ni gatwara ni roboti rokobwatia kero monto na bwatendo to aganeti goikerania ase obogima bwae elio goikera ekerenga na koroisia omusingi omuyakale moyo omwana Peter ni gabwate taranta yobwagachi abo ase agonte byabuna achagete obwagachi obwo ekero corona ya achagete corona liria aterete na tangatange meji nyanyare na kubuta na we na rosi abona rosi ko chakiria gocha a week jese talent yerwete start Peter nigo abwate okugania kwae Tata serikali ankone ndara karosie binte enge bintu binde bina karoselie bintu binde bia na masomo bangone some kabisa tenye Bible bana mbali kwena babo bintu tali kwena egera ni karosi sura kitamune dimara ndosati ne jinombe kero moibori ngogo kiware ekero mwanoye akogenderera busyo ngina Peter nere nabwate amaganiaye nganonye oboremerwa bore ororo Ndabachagite no bobundi bwayana nakyake agachaka gutekora jinsi agakuru asalenga atamba atambe korosi chinyomba nakobutole bibuyo orosio osibane neti nengoli obeka magana igoro
Oso abara kuweta korundi kweta. Iko bana nara yina bachakitego. Gaki na injor na bomi mbwato bomi kubora bonene. Yani kibarua ange yo konyora lime wiki kuragira nyomba ne shida. Bono no ni bichanga byo ka agota rogendo chora jinse ochoro seli tabwati kenda raro seli na sako rosi gara ke bono no kuragira nyombe kubwate shida serikali nale kwanja mongonye umwana ne talenti yabwate ase gakimo ali kwanja momondolera mabera momokonye egere nonye na eyo gutaka kongonya na bagwanja kongonya gera gende ne talenti yae. Aso mwalimu wa Peter competence based curriculum gose CBC nigo yakonyire Peter gotwara obumanyi mono ase akorosia ebinto au gotatiga obwagachi. CPC ne programu engiya mono egekora ngotebanga ne programu engiya naboko nyora abana bande bali class ime batali konyara nonya na masoma ya yegetabu lakini gakorosia egento gwakumia buna bono Peter esabwara gwakere nonya ne chinyombe chichia yarosetia nkagerete na bagete sabu entindi orakamanya guchirosia CPC nkoero omwana obongo otumeka obongo bwaye orosie gento nekera arosiri tali kweba bono aya akara twa achete grade 3 nkanyora nga Peter nabwate talent kiara korosi gento kende yonsi ko batebuna ji dustbin Peter orosiri engiya kabisa teliko babuna yabantu bande buna bibuyu go Peter akara arosete dustbin ntangani engiya akarosia mone ne dustpan. It was the best. Peter Arange 9 years, not 13 as I think. It is 9 years. Because in Comoreche Statoro, Korea Matemwa grade 3, or Korea project, as a rosity necklace, Chogo Kumia. So Peter, no mwana wing in Josana. Igo, Nanda no mano mororo, Tabua Tobacong, again, Tabua Kong, Peter Nabwate issues in Nobolendi. Nonya mamu abatate abet Peter nabwate issues nobolendi ndirago ikabana bona yando tengina nabaga temeta kamugorere yuni buya lakini ndiroko nyora atabuati Nyina koro Peter nere nigago ntebia etarante yo nigo yalenga seise kurende tiaikirana asengencho yobolemerwa no kugania kwae umwana Peter anyole obokonyi eliogo ikirania endoto yae ntebinaro liragendrete korosia ebina bitatu mwabalenge korosia tato mwaba muita boira kera ritu ko buna kuru skuru ochaka inako muita agachaka tinande tinanyora chibesa chyo ko muirere skuru erega siane ya mechanics no ne skuru no ali kere tu mechanics nali gocha ko muira akingo tebana gaki mwale gwanja eserikali enkonye ro mwana oyo ekiara tato mwabere tinanyarite gokonya Omoroberio OCBC gose competence based curriculum nigo nyareko bagakonya abana bange imeyeri robali agusi anene mono kuruga iga kitutu cha North asabe goto nyareko bato kutarera omwana yomo uyo andakyo ugwetera makongu talinga iga kuro muchyo kwenyara nabo igo niga nyareko bagagotwerera na kubo igo na gotorokia agatigati ebinto biri era konyara korosi gwetera asomoroberio yoiga omwana yo niga bwate miaka kianda nabo igo twanyako batokorora bunaga chite ebinto nabo igona koroisia ebinto ao inko ripoteria egetesen kia Ndizi TV koroiga kegogi ime ya kitutu cha North elietaliane Mildred Momanyi Nogo semerina aba bwatania bayambache baende barigerio mwana na kumosira nene kera bwate kiegwe kanene kabisa igo bwatani bari banyare bakurigerio mugano oyo na bagukigwesoke na gusira mwana oyo kiero no romuroberio CPC ye serikali endete koste buna no takiri kuikirana asensi yitu ya Kenya manje muri abo nongo ikomweli bwa mwana Amayia Ensa Eyemo bono marogoba kolende chiuka jinse tongwira nanda SMS iga nkomanya mange tsorete kukwariganira igo twaro butuko buya usoboriro buya iretariane Brighton Makoli Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV